انہار لدنی کلام فقیر شاہ مصطفیٰ ulvi غزل میون جایُن کۄلگوم کیف تیُتھ کلمہ کلامہ کیفیت کُنہِ رٕچ کتھا کیف چھُے مہراج اِنسانیتُک دٔسلابہٕ لام لولٕچ لامکانٕچ لوحہِ محفوٗظٕچ وِدن لام لانِچ لطفہٕ ہٕژ نعمت وٕچھُم اسباب گاف تتھ گیانس چھِ گژھنٕچ گوٲہی ہٕنٛز دٔلیٖل گاف گیانٮ۪ن ژٮ۪تھ وٕتھٕچ دیٖدی کران بے تاب واو وتھ ہاوُکھ تہٕ وتھ وتہِ پک وٕنٮ۪ن وصلُک پیام واو وٲسِل شٲنٛتۍ تننٲوِتھ چھِ وصلٕکۍ آبہٕ میٖم گژھ سرتن مُنٲدی محبتٕچ پارے دِوان میٖم محموٗدی مُقامُک پرٛزلوُن دُرِ ناب اُلوِیا یُد گٔے حقیٖقتِ محمدی پٲدٕ زِ الف میٖمس میُل گٔژھِتھ ادٕ قبلہٕ ون یا کعبہٕ الف اُگنیارٕچ تہٕ یکسانٕچ تہٕ یکتٕچ شیٚچھ ونان الف اللہ سُنٛد تہٕ دَے دربارُکُے کُن باب